bamwe omu baturage b'orurembo rwa Kabare kandi abatwire nibareba kandi nibejumbira omu by'obutegeki nibagira ngu okwiha omwaka gwa 1989 obwo Dr. Ruhakana Rugunda yasingura okuba omunyishengero w'okubanza ahabwa gavumenti ya NRM etungira obutegeki takabaho ga munyishengero arukora obwire buringwa obw'emyaka 10 omu palamenti. Ekyo kureberaho Ruhakana Rugunda, Sepirio Rukundo hamwe na Andrew Biryayanga aja bona bakebembere emyaka 10 yonka barugaho. Obwahati hariho Dr. Nicholas Kamara owa FDC. Ekyo mutano mwaka gw'2021 Dr. Ruhakana Rugunda kuyarebere hayenda kuzamu okwebaganisamu omu bantu aha musinge gw'edini barukufa ebyobutegeki yasharamu tiyayesimba yarekurira Serapio Rukundo. Dr. Francis Runumi kandi omuturage omu rurembo rwa Kabare kandi arukwetegereza enshonga z'ebyobwebembezi okuzitwire nizitwazibwa yagira ngu enshonga y'okurondera abebembezi aha musinge gw'edini hamwe n'enganda n'ekintu ekitwire omu rurembo rwa Kabare hamwe na Kabare yona. Runumi yashoborora ngu eki kikatandika obwire bwa kare n'abazaire babo abakuzire nibamanya ngu omukristayo tashemerire kukwatanisa n'omukristo yagira ngu obyabeire akiri muto nyina kimuzara akamugira ngu ataritekateeka hache by'obwebembezi ngo obwebembezi n'obw'abakristayo. Runumi yagira ngu ekyo akachanga kandi kikamujemesereza okuza kushomera mu ishomero ly'abakristayo n'okwo kukunda buli omwe. Religion ekijamu obunabingenzira nawo twaza mu bantu bakuru abakigeza kumwebuza okora yemerere umwe ni wakamugandira ka ati mwe muzokurekire imwe twija kuronda hiturabati twabuza imwe bahe ariko manyisata bakatuliki ni babasa kuba bagizire ki benjiri eco kintu nango nito tukatwase kinega kija cyarabo mu bantu ngubirishi ari abategeka nabo kutegekwa hato muri rwa religion no gukwata munsi omupolitiki z'ebizo turakikunzire kikakiri kibi kandi kija cyakwato muri hona. Omugorosi Anteri Twahirwa kandi chairman w'ekibina ekirukwetwa okweterana kwabona yagira ngu obwebembezi bwa Kabare nkorurembo bukeijana bugendera hadini n'enganda ekyatumire we na Dr. Ruhakana Rugunda kushara mukora ekibina ekyo kugarukanisa abantu bona. Anteri Twahirwa yagira ngu bwanyuma ya gavumenti ya movement okwata obwebembezi we na Dr. Ruhakana Rugunda bakareba abantu bayibaganisamo kandi obwo bashemerire ku bantu bakwatanisa. Owo kitimisa Dr. Ruhakana Rugunda yatandikire eby'obwebembezi kinana na mukaga n'umuzima kandi umwebembezi ku rwego umukishaka nkahi konka NRM kuyizire yahiko muri yazo mu butegeki Ndugu Rugunda yatandika byo kwesimba yarangiza mu bantu bona gukorera hamwe kubasa kugendera omubumwe bitari mu madini bitari mu nganda so ndugu twatandikire okwegerana kw'abantu bona. Francis Runume yashoborera ngu ahanshonga yesente ombwebembezi obumwe abantu nibakira kurebera ahamwebembezi omukozi obunywani edini esente hamwe noku omuntu arukoregana n'abatahibe ece sente nazo ziretagwa hati yabwo bworo kubamu esente zikabe sente kandi nora n'abantu benji abari kubasa kuba nibesimba bakatubwebembezi nkobwo bwo ndi kugamba nango nanyambari kukiri kwika kigambo cy'esente ndeba investment ejo etangwe wakutamwe sente turi kumanye sente zo rikwetaga mu project ya campaign nizingana ki turazi handike ngwazi basi waguze byawe warya loni umukazi wawe yatamu ningo mushija wawe yatamu ngo nimukora campaign. Runumi yayongera yagira ngu abantu na munonga abatezi bakaruru abamwe nobwahati omururembo rwa Kabare tibakamanyire ahabwaki nibatora n'abebembezi agomize ngu hakiri habo abarukufa kutera karuru fa twine voters ninga abatezi bakaruru abo nabari kumanya kora benuza kugaba umurimo ngo butegeki muyenda kutera karuru
kurugirira ko wapima abantu ukamenya ubwo ntabwo basa kandi aho urakutegeka aho uri kwereka aho kutora twineho abatezi bakaruru bakine kushikuruka atari kumanya yanki ahari akati. Dr. Francis Runumi yagira ngu omukaruru akuturukuzamo nekaija kubamo esente nyingi na munonga agumizenga abamombatezi bakaruru nibetenge sente okuzakatera. Anteri Twahirwa yagira ngu omukaruru akuturukuzamo edini neyenda kuba enshonga nkuru agumizenga omuntu yaba ine dine yarukurugamu einamane mengi neza kusharamu okusinga akaruru. Yashuba yagamba hache sente nkenshonga endijo erarebeke omukaruru. N'amadini agakagenzera ngagaruka ubumwe umuntu yaine power ya dini ye nagaruka edini yemwe nuye inamani nyuma ye enkora tizirashana hariho abakoze samani gabo bikirizana bakora ikintu kimwe. Dr. Francis Runumi yagira ngu okwiha ayetegereza akaruru ko mu rurembo rwa Kabare enshonge mwenke yedini na sente nyingi ngo teru kuyamba okusingura akaruru agumize ngu omukaruru akuturazemo omuntu nayetenga okuba aino bubonero bwona okusinga akaruru. Abantu bona abararabiro tariho wararabiro habwa factem ko kugira ati nyowe edini yanje niyo yandabya niba basa kwa babari benshi konka tokagira umuntu orabahabwe dini mu wakoreje ushobe norandera bidini yawe bonka tugokora byo uryo mukristayo mwenda bakatuliki buryo mukatuliki mwenda bakristayo so abwenki tutari kujwangana kurunji bukiri kare kukira kutandika kugira bias mu mpango nabawe bias yakuri. Dr. Francis Runumi yashobora ngu oburemezi washanga n'uburuga ahabyo bwebembezi ebyazamu edini hamwe ne sente abatezi bakaruru barukugurwa. Yagira ngu ekyo ni kituma abantu baronda bebembezi abatari barungi abatari bakozi. Amugorosi Anteri Twahirwa yashaba abantu bona ngo barebere ahari President Museveni bareke akaruru ko kwebaganisamo nuko babase kuronda bebembezi barungi kandi abakozi. Mwaza kureba mwe n'ubwebembezi bwa President Museveni tari kwendera kimwe ibintu byo kugendera mu madini n'inganda naenda mutwena tube umuntu so nyuningira ngo ikitwemerera gukora no kwikirizana icyo bumwe bw'abanyarwanda. Gasha kwa Jime Emmanuel ahabwa Tayari West.